Eti Bogscout Nana Prempe abe clash with Ralph DeFellow Ghanaian. Efa ni attack here. Obi attack Yewura Asantehene. Opimsa na say the two. I say Ralph kire say han. E Otumfuo na lazy land for galamsey. E wa Asantehene mu. Bogscout abe clash with Ralph and odi nyansa abe Ralph tiri. Me wan tiri mu no kire wa dwen ama me. E wo comment section. Aha Penyah Media. Me say any day mu. Obe like video no da ma subscribe button so na be click notification icon latest update and be kire wa dwen dey ama me. E wo comment section. Mesra so baso no ahye me for so enya bi ahwe. Ejababe 2 days ago ana Ralph DeFellow Ghanaian enene face the country demonstrators activist omo ekoye demonstration e wa Accra ayina galamsey nse unchem se galamsey eseye nsuo no ni ade ama ye nsuo nyina no isi ana abadane afro how say this will be a enom eti Ralph end up ekoye demonstration as like e nice because yensuo essay I was say to me protect yensuo ni ensas e nice but demonstration ni mo no how is it called no that's a very concert party. Na emuno Ralph nkakasa ai Otumfuo na na pia unkwaso di na kan asem. Ralph nkakasa Otumfuo na lazy land to galamsey as so mfanya galamsey. When Otumfuo's mother's funeral was ongoing, we saw all the politicians there. All the big people that we recognize in this country were there. Otumfuo himself admits and even made a statement that all these people sitting here are aware of the galamsey going on. That means Otumfuo, I'm coming. But Otumfuo himself, who leases out the land for these people to do the galamsey? So hold on. No, who does that? No, I am only saying that. Now, since we know Ralph, I can't say I don't have Bogscout, Nana Prempe of Bogscout Media. I be clash with Ralph. No, go change my oka. Ralph, after the dabe and the who say Otumfuo, e wo tumi a obetimi dia stop galamsey. We are not going to for Otumfuo has the power to say nobody should step out, and everybody was in the room. If Otumfuo says enough is enough for galamsey, something will happen. Yeah. Na media me catch them say mo pa mo zan ko din ko me me achi mu nyina agum na mo hwa dem So I can say and now over tumo that this is na one na kwan e na mo kodo anchi mo no tumo ne na fo mema mo ko na mo ko fo le se mo bibi mo fro ho oba chi mo nyina magum so ba chi na me catch them ama so no catch mo say tumi bi ele ho mo galamsey mo ye nyina mo ko season nyina nem tumi no free mo nsati so galamsey mo de tuwa mo ye nyina mo se be ko do yin no and tumi ko de ko tuwa mo se be galamsey no ni nyina e fu mo nsa mo di bra no be fu mo sa de ya Dabe na wani eba wo ho so. E free eye 2020 a mo shaase se mo ko galamsey ntokwa. Ebra na NPP wo so no edin ba ko pe ana na yete. Nana ado danko Akufo-Addo. Nana ado danko Akufo-Addo. Nana ado danko Akufo-Addo. Ye ba beto aba e ba beka eye bosome ene na wotwe anas e ba beka na wotwe amia to aba. Afre de efri Nana ado danko Akufo-Addo e da ne bawumia. Ana bawumia de be na wo ye de afa galamsey no ho. So say moye wo ye kire ahodo. Sabra na moye wo ye kire against galamsey no na NDC communicators enam eye galamsey site a omode to mebru ni trim say modie monya ntoboase monkoto aba no kwakubu ahe ene na pamfo ekọ galamsey site ekọ hyenkofo kutu pase se Nana ado danko Akufo-Addo e de soldiers ene task force ahodo ebe pamu omu emomu ntu galamsey na omuntu aba emma wo mo na omo ba galamsey tuo no ebe koso ona ne kafa ase no ma wubia tezi amohu no ha no obehunu say the land is here obeka na meboa after on the 11th that way on the 7th no and say ya wo ho e de mam because no one better akot na ho say the be ya yenu anu mo bre yo mo ya dwuma kakra mo su de nya sa ase ni bi na so ya sa e de machine so ase si wa ma a obekọ akọ na so de aba be ya dwuma na so do krom no nko ko so ade e di hi enti wo kwa akoto aba no e John Dramani Mahama e do da Ralph sa no me ye course nyina na wuni Ghana ho one tibi mugina eye simpie ni apaso eye wo ye kire ahodo editia NPP aban emietu NPP aban efri so
Sam George can say galamsey no say NDC ba power less than a year na wotwe which is 7 days or 5 or 7 days o make me the 2 galamsey ase asema Sam George kan no so almost 5 days ebe 2 galamsey ase na NP before na 2 galamsey no Ralph na wonte Ghana ho Sami Jamfi no mo keke kan ho ekọ galamsey site ahodo ekotwa videos okuje tobla kwa mu ekosesa galamsey hunsuo ebetena TV so wo Ralph uye the same thing Yewura Mahama ene eye Ghana different people obi akaseti eye galamsey say yema eye state of emergency edia na obi ebo na nadodan kwa Kufuado bawomia na nadodan kwa Kufuado bawomia ene galamsey ed aban eco opposition wo Ralph who play major role ewom ene abaya na wo hye Ghana football abaya o ka say na nadodan kwa Kufuado emma state of emergency abaya o ka say NP before na 2 galamsey no yensuo asay NP before na 2 abaya sebi o ka say oba less than 1 week odi be 2 galamsey ase enne aban ne ba ekọ eye abosome enkunu anasa abosome nkunu nie galamsey no ekọ so anka wo bo obodin no hwan na wo se ka oboni din tamana wo ye galamsey ho oye kire 2020 2022 2024 no ubo Otumfuo din o ka se nana we de esrew galamsey ne de mombremu momfam tumi embrem ubo Otumfuo din da debi because of your political interest intino one bo Otumfuo din nemum obo bawomia nanado bawomia because nanado ana bawomia ono ni ti na ekwa akobo eye ballot paper so esa na adwuma na wo ye de ama political party intino obo bawomia din one ka se sibia galamsey na ekoso de se de o kasa no sabre no utimi ka se ya na Otumfuo fa otumi fo ahoden because unim se Otumfuo ni ti emmo ballot paper na so unim se Otumfuo ni ti emmo ballot paper bia so ye nto aba emma eye Otumfuo demum ena ya to aba awie ama de wo ye a favor political party bi ama political party ba power I was out the sobo kobo sa political party a omo share bo say omo ba ometu galamsey ase no ene de wo tenetre wonsa ekomenhia se Otumfuo etimi mankofo dae otimi ma ne tumi etimi mankofo dae bra ni nuaba ewu ye de a onfo sa tumi korona en stop galamsey enso enimu nyina mo te Ghana mo so Otumfuo nya ken Otumfuo ni tumi bia Otumfuo nye wo bia ene de galamsey hu nsensem duru ene de mo se Otumfuo ye obi ene de Otumfuo di na wobo ade nti na wobo Mohammed nipa na oye kire na wokoye ye e favor no ama ene waba be yo mampanyini wo se wo ye nasede se wo mampanyini no ono no de umbo ni di nemu Otumfuo di na Ralph obobo Otumfuo ye kwato abade ma no Otumfuo ye kwato abade ma no 2024 abato ne ye kwato ye no 2024 abato ne ye kwato ye no Otumfuo naniti nimfo nyini ebo ballot paper ne so ana ene de Otumfuo nye den esa wo selfish interest minya no meka no credit akire esa wo selfish interest esa say one by na aba power no 1% kofuo be hu so ma faili the fight against eye galamsey 1% kofuo be hu say one by na failinti esa say 1% Ghana fo be hu say one by na wo ye kire one by na wo support with the galamsey fight stop galamsey edo mo ba power no eno mo bo hye o mo hye ye one by ni afeli one by na ntimi ndi ne bo hye sunti no wo de sabi woni bre ekwa akosue Otumfuo so adentina wo bo Mohammedin ebra na ye ba beto aba mo se NP before na etu galamsey mo se NP before en etu galamsey
se NPP fo na etu galamsey na ene aban agu ama aban fo fraba aye NDC aban aba na NPP fo da ho etu galamsey dia na chese Mahama yewura Mahama otakonya no so den se NPP fo atime etu galamsey e wona na adodan kwakufu ado pen so a na o ma ban wo power omutimi nya akukuduro etu galamsey se de na mo ka no na ene aban foforo aba a eye NDC aban na enye omo aban na sa NPP fo krona gusu etu galamsey dia na chese emfaso be na wo so se ye change NPP fo free eye akonya no so na chese 2024 abato aye to diti aba omia no emfaso be na wo so se Ghana fo eto aba editi aye ba omia and I know say ade ba ko a enam so ma NPP fo elusu eye abato no eye galamsey abra woni importe say wa ban na enne odi wo maba no wo mum nkofo dodo na etu galamsey no nipa dodo na de etu galamsey no ade be na wo ka de afa ho Otumfuo nkwa na ye ohene e wo Ghana anasa Asante mantem nkwa na etu galamsey e wo ho ana ufri dunkwa ofe galamsey e kwaso e wo dunkwa yiwani asentete Ralph yiwani asentete yiwani asimpunam ansan wa ba be obi ani asimpunam yenwu ye kura no ye hu so many occasions so many time Otumfuo wakasetia wa fight against galamsey watu wa hini bia de so ye hu records the records are there yenwu ye kura no ye hu anamo a Otumfuo watu galamsey no there bufu time enye na mummen so yenso yen kese yenso ya yemfum so bi na da baby a wotie no wo ho ne nana wo ye galamsey so wunya sika ne bi firi mu dia ade ti ukọ ho no de 21 report am obi one na report man wasase a wote so no a yetu a ensuo no a nkrofo nom no eseye no wa ye ho de be wa waka ho de be ampasa ban na chocho krat de ani wo mo obi ka nti wo so ti wo no ansuo no aseye no a nkrofo nsuo no wo so me kra wa baba mama ne da me mpo Oba mama ne da se nana mi nsuo nkrofo kra etu se no na me nkrofo nya nsuo no wa free bompata aba mama ne wa free joso aba mama ne da wo kra wa beka ho asem ye hu anamo a Otumfuo watu the fight against galamsey ye hu eye ne modern bo a wo bo se galamsey ebeko form nemum Ralph ukrom central region dunkwa ofe ye tu galamsey e wo central region ahemfo a omo ho ne de sebi omo munyi nipa omo de wontimi nkasa nkyere wo mo amamre na ekọ so wa Asante mantem no sa amamre kro na ukrom hene ayakan ya mamre se ukrom hene ukrom hema ewu a enkofo beda last respect I the mahemfo ene ahema etinu fasa enibra na ene wo kasa wa enibra kwan so no fa kwa ukrom hene so because ukrom a wufri dunkwa wofe yetu galamsey wo ho eti yiwani asimpunam asanwa aba be obidie dinkan ye adwuma the fight against galamsey no dinkan make sure say wodi wani brebe kwa akosue eye ukrom ahemfo Ralph we make statement bi o say Otumfuo etwetwe twansase Otumfuo amankofo tumi se omunkotu galamsey Ralph o ho adanse e kire se Otumfuo twetwe twansase de amankofo se omuntu galamsey ade tina afre de wodi wani bra kwa akosue Otumfuo so ya to abade am Otumfuo some person Otumfuo stop galamsey a mama yewura Mahama won step down name for the entire power to me a ekuta yewura Mahama no to me a ekuta ye man Penyah Dramani Mahama no a Ghana soldiers Ghana police
everything ɛhyɛ ne nsa no opa mama yewura mahama on step down ne yɛmfa saa tumi ne nyinaa ma yewura Otumfuo ne yɛma no just 1 year sɛ galamsey bɛkɔ so wɔ Ghana bi mu a Ralph me say sɛ mo pɛ sɛ you go back to incarnate tena na ya hemfo no watumi ɛsene ɛyɛ politicians na ya hemfo no watumi ɛsene wɔ mampanyini mo pɛ sɛ you go back there opa lady sa ɛyɛ your friend say demonstration way sɛ wo de enso ye sɛ yɛn san fa 2 minutes kɔma ɛyɛ ya hemfo no yɛn fa 2 minutes san kɔma ya hemfo na ka yɛn fa 2 minutes kɛseɛ no ma ɛyɛ yewura Otumfuo for afe baako ne yɛn hwɛ sɛ galamsey ebetimi akɔso ɛwɔ man Ghana mu a unim pote sɛ politicians ne etu galamsey unim no kore no unim no kore sɛ enne wɔn mu tu galamsey no ne kase paa no ɛyɛ NDC fo unim no kore no but ene de we jai NDC we jai omo an wo sɛ ka wutimi pointing fingers wutimi kasa ɛde kyerɛ wɔn we jai na wo kwakɔ blame Otumfuo anka NPP time a ka wo kɔn tintini anka wo bɛ kasa te sɛ de me kasa yi abobɔ ɛyɛ Nana Dankwa Akufo-Addo ene Bawumia edin okoye interview ɛwɔ yɛ Kofi TV hwensɛm a wo kan sɛ Nana Dankwa Akufo-Addo ka sɛ wɔde the presidency beto hɔ na ɔbaa wa faili president emfre minister ka kyerɛ hey me ka kyerɛ mo sɛ me de me president beto adentina still a o man go for license na muni etima esuwasi making sure say they are active yewura mahama a wo ye kyerɛ a wo ye wo nsɛm a wo kan edinaba power no ɔno nso kan the same thing abosome enkrum nie asɛm na watimi abie wano boldly etimi aka de akyerɛ yewura mahama sɛ yewura mahama galamsey fight no wa fail woni pote sɛ edie benti ana galamsey na akɔsoro woni pote yewura mahama kae ɔno akae sɛ gold buo ɛkɔsoro yati gold board ana gold board yati gold board a yeto gold eti demand na eba no ɛyɛ high because gold buo kɔsoro ana gold board na yɛte ye no entimi nkyerɛ sɛ gold ya yɛde bai we ye galamsey gold we ye ɛyɛ your friend say legal gold we de yama nipa no ɛyɛ mra kwan so yama ni tumi sɛ one friend to gold our concession na we to gold ono ne gold ne eto untimi hu the difference between ɛyɛ galamsey gold and ɛyɛ whatever gold so obi timi kɔbɔ krono ekowia phones na okowia phone no okoton ma police ni yere a ono so abie phone shop a wo ton phones okoton sa ɛyɛ phones no ekoma police ni ne yere abra police ni ne yere nim se abrantie sabi on ton phones onye phones onko phones kwa ho enkofa phones free China emma nemom da bia o the phones ahodo e de breme na police ni ne yere any police ni ni pote se akwawe o tagirejina aye circle o tagirejina aye ye friend se kegetia entoto nkofo botom o man timi anche akwa no nemom da bi o moto krono de because o moto no ye friend say cheap price na omumum akwa akoton high na police ni ye nhwe high ema akwa ne wie ade ne de breme ema ono so eje eton de man nkofo nya sika na chese police ni no wo fo akro no boso na chese police ni ne yire no omofo akro no boso the same thing na ekoso ewoye gold board ene galamsey no because gold board gold ahodo a ene ebe nyan efa dodo na efri galamsey eti gold board no so enya sika onye sika no ontimi nka se wo ba be ko de tia galamsey no because wo ko tia galamsey si ana sika onye free eye
galamsey for gold no wonya free gold no so no ebekọ form so a sika waso man panyin no ede ye no ma hodo ontimi nya sika no eti gold board no support galamsey Ralph onim eno na ama enne ensuo no mo ensuo kra na dan kwakufu at the time na enhye dan say bia no enne I am more than that onim no kra no enso wontimi nkasa because of say o maka wano atum wo ye kire na no mokoye ye no sebi nhwehwe ni wo ye kire na mokoye yo galamsey stop galamsey protest na mokoye nanse ya nhwehwe ni mo pese Ghana fuo hu say oh NPP time no ye eti NDC buy so yasaye NPP time no ye NDC time no so no yasaye se na be ya Ghana fuo be hu say mo ye neutral dabi mo ye hypocrite mo ye nyaatwom enu ntina na ano me call me nya kofi e page so kofi page me call kofi page so ni page ana kofi page all ye live video wose won de onko ne enko akira ampani ampa kofi page wanko en me call ko bona baso kofi page men say wadaje because oye kire no omkoye ye eye hwehwanimu oye kire no omkoye ye omo be say Ghana fo hu say oh NPP time ye enti NDC fo ba ye ma Ghana fo hu say ye de neutral omo ye neutral omo ye fake people abro mo ni potin kwofo mo tu galamsey no e wo NDC aban mu adentra mo mbobuden yetimi kwachi excavator enne yetimi kwachi be 20 ade be che yesemu be yayira excavator so enya ntaban wonmo a NDC time omulidi galamsey ano mudi animu enne omu binum di mu ntintiman Ralph unim no kore no waka wanu atum wodu wani bre kwa akoso Otumfuo onye omampanyini se mo pese Otumfuo stop galamsey a momie yi the title eye omampanyini no enfri yewura omampanyini Dramani Mahama so ni tumi a ekuta no yanjin free ni nsem anidie kwan so na yemfa ni nyina nhye Otumfuo nsem ni yenhwe se galamsey na ya fight for many years no se intimi stop a because ye hu bi kura no Otumfuo time tutu ahemfo binum a omo ya galamsey NDC for say NP for na etu galamsey no but enne mo na mo power mo na se bi mo betima cheche sankofo no adentina mo nche wo mo adentina mo nche wo because eye mo am nkofo etino sebi eni bo a ekotirem udi fufuo so na wutwa na kontomo no eto nkwan ni ma dance nkro na mu ato nkwan na mu eti ye omo nkofo yente ha yente ya na ye bo ye Joseph Yamidi ye bo Joseph nkofo bi bo NDC fo na ebo Joseph Yamidi so ba bontin ono so be ka se sa task force ya tetete omo kwa no mo kwa akogigisa efi galamsey fo no ni nyina Ralph hu waka wanu atum because ene NDC atade no wapam bi dibia boduku eti hwehwani mu oye kire na mokoye ye mu nyina mu ye fake people jaisa wo bo oye Otumfuo so bo no jaisa wodi wani bre eko Otumfuo so fakọ mampanyini na oye kire ahodo a moye ye etimi ma ne ba power fakọ sa o mampanyini so because ono na share bo even ye check records a ebra na adudan kwakufu ado fight galamsey na obi di se kwakubu ahemo enenam galamsey site shemranti ni kutupa ye to abawie ye NPP for lusu galamsey site wa Ghana nyina Ralph mebuana omu lusu ye because of the fight against galamsey eti janya atwem no
ne gya sɛ okɔn wo tintini wo de wani bre ɛkɔ Otumfuo so no for ni bre kɔ okrom hene so because dunkwa ofin central region ye tu galamsey Ubit match the wajin amame. Ewa comment section. How you Penyah Media.